Mu gihe isi ihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano, u Rwanda rwo rurihariye ku mutekano n'ubushobozi bwo kurwanya iterabwoba. Muri urwo rwego hari umutwe udasanzwe w'abasirikare b'inzobere bita CTU Counter Terrorism Unit. Aba ni abasirikare badasanzwe bafite imyitozo ikomeye, ibikoresho bihanitse n'ubwitange buhambaye bwo kurinda abaturage n'igihugu. Nk'iki kiganiro cy'uno munsi tugiye kuganira kuri bano basirikare badasanzwe CTU. Ese ni bantu ki? Bashobora gukora iki? Bahabwa iyihe myitozo? Iyo myitozo bayihererwa hehe? Wowe tugiye kubana, nimba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe. Uhawe ikaze. CTU ni umutwe wihariye w'ingabo z'u Rwanda washyiriweho guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba aho byaturuka aho ariho hose. Aba basirikare bahabwa imyitozo ihoraho kandi ikomeye, irimo nko kurwana mu mijyi cyitwa urban warfare, gutabara abantu bashimuswe hostage rescue, gukurikirana no guhanura ibisasu bomb disposal. CTU bahabwa umwitozo ukomeye ari wo kurwana aho umwanzi yaturuka aho ariho hose, icyitwa close quarter battle. Imyitozo yabo ikorerwa ahantu hihariye nk'igako, mu misozi miremire, mu butayu ndetse no mu nyubako zubatswe by'umwihariko. Bakora no mu masaha y'ijoro, mu mvura cyangwa ku zuba baritoza kuko umutekano w'igihugu udafata ikiruhuko. CTU ntabwo iba gusa mu myitozo, bagira uruhare mu bikorwa bifatika birimo nko kurinda inama mpuzamahanga zabereye i Kigali. Nk'inama ya CHOGM niyo bo bari bayirinze, bari bashinzwe umutekano wayo, n'indi y'akanama ka Loni. CTU kandi bazwiho guhiga no gufata abagizi ba nabi bagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu. CTU baziho kurinda iby'ingenzi birimo ibibuga by'indege, ingoro za leta n'abayobozi bakuru b'ibihugu bitandukanye. CTU kandi izwiho gukorana n'izindi nzego nk'igipolisi mu gihe cy'ibyago byihutirwa. Kubazi CTU ni urugero rwiza rw'ubunyamwuga b'ingabo z'u Rwanda. Ibikorwa byabo byagiye bishimirwa ku rwego mpuzamahanga, ndetse bamwe mu bagize uyu mutwe bitabiriye imyitozo mpuzamahanga hamwe n'ingabo z'ibihugu bikomeye nka Amerika ndetse na Israel. Ku rwego rw'imbere mu gihugu, CTU ni umutwe abaturage bagirira icyizere. CTU ni abasirikare batagaragara kenshi mu ruhame cyangwa mu bitangazamakuru, ariko ibikorwa byabo bikora ku mutima w'igihugu. CTU ni umutwe udasanzwe, ni igihagararo cy'ubutwari, ubushishozi n'ubwitange. Abagize CTU bahagurukira igihe cyose umutekano w'igihugu ukeneye kwizerwa ku kigero cyo hejuru. U Rwanda rurarinzwe, CTU irahari. Imyitozo y'aba basirikare itangiriraho iyo abandi yarangiriye, batozwa kurwana aho abandi bananiriwe, bitoza gutabara aho iterabwoba rigeze ku rwego rwo hejuru. Aba basirikare bafite ubushobozi bwo gutabara umuntu umwe mu nyubako yuzuyemo abanzi, bakamusohokana ari muzima nta kibazo afite. Aba basirikare bazwiho gusimbuka indege, bagatabara mu nyubako zifashwe n'abanzi, ndetse kandi bakarasa abanzi bose nta muntu n'umwe w'inzirakarengane ubabaye. Bagendera ku ibanga, ariko ibikorwa byabo bigaragarira mu mutekano tubamo. Ikindi kandi, iyo wambaye iyi myambaro ya CTU uba wemeye ko igihe cyose igihugu gikeneye umuntu wo kukirindira umutekano, ugomba kumva ko ari wowe ugomba kuwurinda. Imyitozo yabo iba ikomeye kandi ibabaza, ariko mu gihe wambaye ino myambaro ugomba kumva ko uri umuntu ukomeye kandi uri mu mutwe ushinzwe kurinda umutekano, bityo nawe ugahinduka ukomeye. CTU ntabwo ari umutwe usanzwe, bafite ibikoresho bihanitse, imbunda zigezweho, indege no zitagira abapilote arizo dukunda kwita drone, ibikoresho by'ikoranabuhanga byo kurwanya ibisasu. Ariko icyo bafite kirenze byose ni umutima wo gukunda igihugu kurusha ubuzima bwabo. Mu myaka yashize CTU yagaragaje ibigwi mu bikorwa bikomeye. U Rwanda rugendera ku nkingi z'ubutwari, ubwitange n'indangagaciro. CTU ni imwe muri izo nkingi. Nubwo batagaragara kenshi kuri kamera, CTU ni abarinzi b'igihugu batagaragara ariko bafite igisobanuro kinini ku mutekano w'igihugu. CTU ntibavuga byinshi, ariko bakora ibikomeye.
byumvikana ku isi hose. Mubwira ngo uno niwo musozo w'ikiganiro nari nabateguriye, jye wakibagezagaho nitwa Ronje. Mubwira ngo nimba uri mushya hano kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro. Nimba kandi nawe warayikanze kanda like. Ndabakunda cyane, mugire amahoro.